Kublai phi baro shkatup kubor jungi gadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaga singi kilong. Room kanong trao Government LP School haka scheme PM Shri School. Examen bat IDA ki Dr. BSF bat Civil Hospital Ampati. Temu penyashun brio ka LRO. Ong ba poleng do. Ban hukum udisi ki dukan dedo ban lekhoy ha Eastern West. Teman-teman page ki kubor ki bakamria. Ka PM Shri School, kadai ka wena ki scheme juga sorkar pedeng, bat lengba kani ka scheme, ka sorkar pedeng kala jet khat 100,000 sanspa tadi ki sorkar, ban wanra ya ka jengkela, nadu ka rukom hikai, ki kamra kelas, ki jing hikai lengba ki jingelekai ba per, ba ki kena kin sngotu kambha, bat ki kamra kelas, kat kum ka juk ka ba menta, ya ka bala tip kum ka smart classroom. Kajing temu bakongsan juga ni ka scheme kalong ban pentrekam mardor ya ka new education policy jong ka sorkar pedeng kenang ba ki kena kinyo ya ka jing hikai ka bapura katkum ka juk ka bamenta ka office jong ka district mission coordinator district unit jong ka SSA Siman haka arpunyo tere unaitung kala penlong ya ka program jan bagidaru event and activities ha PM Shri School ya ka bala penlong ru ha school nong trao government LP school bhoi rembang Kajing temu juga ni ka program kalong ban pen suk iki kena school ban sngotu khambha haka pule puthi lakadei haki jingkeno iki kentien lane haka jingkhen jingdia na pedeng ki khat 100,000 san spa tali ki school kanong trao government LP school kadei ka wena ki school ki bala shajet ban yo yakate ka scheme haka ni ka sngi ki kena school nong trao ki la yo shibon ki jing hikai lengba ki jingele kai ba per ki bala wanra dakane ka office district mission coordinator Ki kena kila ai ki jing ruai ki surtan rai ka jing hikai ban snatiar da ki kti lane art and craft ka jing hikai ban draw ka jing pule ki poetry ka jing hikai ban khen lengba ka foundational literacy and numeracy bat ki wei ma kena bas dang nuk piang hadu basang tabalik kana telik piang gidan ha Pe na bas dang hadu basang ni tabalik dan kana telik piang lai telik tangin nyaw ma to wei ar lai denam syang tabali awan lai deyam to mentangan penher bi ni kepiang sini dia ngan penher bi ni tabali tangbang nganum ong syuk manga numbar nganum nyo syuk manga ma hinapan ma pinang tu ban wan nyo hadukan na trilon kepiang ma tini tabali iher dapat ke jakab itnat iong ngan syang thaj no mentasngi hang ni Tenabas dangu kepiang hadu basang tak balik kana teli kepiang gidan. San. Sau teli to kibar ong sau rakti. Wei, asya basau. Tang ba ong sau teli kepiang. Mana ong sau pi ong sau ni? Udah to ale pi ba ong sauan. Ngini nyau ma dan ni amun ni tak balik hau basau. Ma, dingin nyau. Nang nyau. To, ya sama nyau lang ba ini perok ngama. Wei ar lai sau dan em tabali au sau em dan ni tangin tapi onsan tangin pe ba onsan ma ting ale ma fi ale ling nyolang tingin pe dem de onsan pat ma ta wei
Nyo tarik 20 September ar hajar ar huan. Kini ki school kilong kinuksa ya kiway pat ki school. Kilong ru kum kinuksa na kabenta ka NEP ar hajar ar ho. Kini ki school kilong ru kum kinong yalam ya kiway pat ki school. Kin penlong ru ya ki kena bakin long engage, bakin long shim benta, bakin long bonkam. Ha kapur ka bagi long school da kikam lene daki activities nangsa kinlong ru beriu hadian bangila pen yai kam ya kani ke skim kamot kini ki kena jungi kinlong di balar kam kinlong produktif namar bakumba yo I baro sikata kibal apa semakanaru syai mo kilong kum tanggo ki driver kibal apa sebiye nang tak wat kiba dajuru kidon ti ngatrai ngakermen bada kejing penterikam jong ka central government lani ka sarkar pedeng ya kan ni ka skim kan penlong ya dikena iway kinong long so ikena kiba laitlan lani ki bom larkam kini kilong kiba koridor hado kata iway kilong kiba larkam kata gadai ka ngaro ngata dia kata kadonot ken ti Henry ka kus jongi ka government pada ka paing itu kikot bangin pendap bangin penbai haliki tingin nomla belai ai ladang ile itu ki activities le si ngiti yang pada mo di kelas 5 di banmi no nak di sekolah jongi lada kim la bai ha de tu ka kikot jongi le si kandon ka jikta tingin matsi hingi dangbuat hi itu ki rukom hikai ki barim tenrei mangi arbot mga bat way miss iba yok kelong ida maka maternity leave ti mangi arbot itaru ilong syai yo injai ti ya persyang dak bala bangin fill up bangin pendap ya ke questionnaire ke bagi ai sengi kijikli ibagi ai sengi ti lamar ngim pendap ke bangile ni pendap ke bangi don apa jengi kena kata kadau dia ni long kebening kumdi kebening long nyempat develop ha kenjing sisa tangba ke ke badan ke dua juli dia kalong kaba mentoy kata-kata mo kini wei kinwan ra ke jing ku ha ke imlang salang kin long kinong syud ha ke imlang salang namar ni dei menta ngangai baru ngi kibabon hina kikon kiti jungi kilong kinong syud dina ngiya ni surong ngi kinong di sudah citia angto tengah terengah kermen scam badagan ni kecing wanra ya kan ke skim ngin nom yo isu ya kita kibon larkam di tengah kerpadu ya kikemi kikpa bakin ya ai ketika yang joki kam tama ke school kebangi dapat yang subha pinang bansu wandikai sekon yang kinong kai ngan bo po ngan wan pendikai su yaki kun haskul pinang bantai muja thai suta pon yang ni kinong hikai ti kanu kikpa kibanang bantai kriya bantai syam namar kini kidon te kibalong bunta kidon kibanang sujan kidon kibanang thai kriya kidon kibanang ban sna kan ban sna yen mo nang tawat ban rep tu mo namar ba menta ka sarkar kala bu be ka wei ke skol ke ban long bandan ye katakan kitchen garden ti ngaker pat ke ni ki pa ni to ki pa kita ki community de ki imlang salang ki bom don kuan hang ni ro kan ngaker pat ba yara alem ki pa namar katak ni jing tu jongka sarkar na batak ni skill hang ni man ka siaw nung trau bisay ko hang ni pemaran kiwan be mesti kelen bar kiwan thidi ki mesti odok ngalu na je tia bana sawi saru tingi degi burun bok ba mentala replace pede la bujli pede da kaju ke batumai da ki kira school ki bade ki model ka school PM Shri jongpi lajin kerpang idon tang artli hari boy kanong trau bat kamulong
Hidei gi badan boktam nomor kadai ka school jong pi kadai ka model school. Dibiang yang lihat model gilok. Teng-teng lihat model. Ya saya penlongi program manka Islam lese ya model. First phase, second phase, third phase. Kamu yung model. Nada day na kariam ru habariam model na habariam TikTok. Cipang the tradisional, cipang the formal, cipang entah. Kamu kene ke school jumpi, kamu day benlong siu kum giwe pergi school. Kadai benlong ke school, kabadai ke model. Barang ke school kabadai ke model. Ka community participation kadai ke badan kamtam. Ka community participation berkajing ya don kti jong kinong ikai jong ka NC jong ka snong jong ki kimigi kpa. Nyaha penlong ya kadai ka school kata ka bagi khot paro ka snong trao. Kadai penlong kata ka bagi khot ka educative community. Na kmi kpa kawan ka jinam jitik bagi ikai. Na ki liang kinong sensiar snong lu kidai ka nuksa ban ai ka jendeng start ka wan bar khoi ka priority lene ka bahak madu jong kane ka sinong nong trao bar kham tam jong kane ka school kade ban ai ya ka jingdang jimtip ka ba kham parat liam bani giwe par school kade ka padan poktam sao mi pi ba tang syukran manusia government school te bar khoi lai te government school te mentah kade kalawan da kawe par karkom yai Dagawe perkorkong perkhat na kaliang jongga central government. La sedang la launch ya kini tang Muslim peladat. Nyau terik usap tembar arajar rapuar la launch ya kini ki PM Shri Schools. Pradhan Menteri Schools. Rising India. Kemudian rano yang India seno. To the 21st century. Re. Umdai suruh kejuk tinggi bersua ke ba nganai keren mikimik pa. Jadi sekolah mengi Islam nya kuwe nya war. Patron lungkot da karong sipai ke lungkot patulai. Dek sa sekolah kat balon file atkut tutulai dan malai da hal tilti. Kat kejuk lo pet. Mentah kade kejuk. Jong ke information technology. Mentah kena baro koyo kena batang sistem tam mulai play mobile. Mulai tiblot. Jadi benra ya kanong trau badi griboy ha kita ke school jong ka spa snem ka baar kuwe long ka school ka badi ke model barah ka school ka badi model ka community participation ka dai ke badan kamtam ka community participation berkajing ya don kti jong kinong ikai jong ka NC jong ka snong jong ki kimigi kpa. Nyaha penlong ya kade ka school kata ka bagi khot paro ka sinong trao. Kade penlong kata ka bagi khot ka educative community. Na kmi par kawan ka jinam jitik bagi hikai. Na ki liang kinong sensiar sinong lu kide ka nuksa ban ai ka jendeng start ka wan bar khoi ka priority lene ka bahak madu. Jong kane ka sinong nong trao bar kham tam jong kane ka school kade ban ai ya ka jingdang jimtip ka ba kham parat liam bani giwe par school. Kade ka padan poktam. Sao mi pi ba tang syukran manusia government school te bar khoi lai te government school te. Mentah kade kalawan da kawe par karkom yai. Da kawe par karkom perkhat na kaliang jongga central government. La sedang la launch ya kini tang Muslim peladat. Nyau terik usap tembar arajar rapuar la launch ya kini ki PM Shri Schools. Pradhan Menteri Schools. Rising India. Kemudian rano yang India seno. To the 21st century. Re. Umdai suruh kejuk tinggi bersua ke ba nganai keren mikimik pa. Jadi sekolah mengi Islam nya kuwe nya war. Patron lungkot da karong sipai ke lungkot patulai. Dek sa school kat balon file atkut tutulai dan malai da hal tilti. Kat kejuk lo pet. Mentah kade kejuk. Jong ke information technology. Mentah kena baro koyo kena batang sistem tam mulai play mobile.
Ulai yatim lut. Jadi benra ia kanung terau badi gribhoi ha kita ke school jong kaspa snem ka baar huwe. Ki pulit yada kaput 50 Battalion Border Security Force BSF Border Outpost Mahindraganj kila penlong eka jing eksamen bat sam dawai A sekinong pang jogan eka than kum shibenta ban penyadai bat penyajan bat kipat ba hakisnong kiba care saudong yakane ka ketem yada put. Ki Dr. na Civil Hospital Ampati kila donlang hakani ka kam sumar nong pang haka arpuhun riu terik unaitung. Palat saus pamut kinong pang kila wan banshim dawai na kanika lumpung. Ki doktor nakakunhun BSF bat Civil Hospital Ampati kila eksamen ni kinong pang baro sisngi bat kila samru ikidawai katkum ki jingpang bat jingdan kamjong kibriu na kanikathan. Kinong pang bat kibriu na katikathan kila dap shisha raka jing sngungu ikakunhun BSF bat iki doktor na Civil Hospital Ampati hakani kam sumar yaki bapang hakisnong kathan Mahindraganj. Uba polling do Menteri Kakam Social Welfare and Tourism hagajingkran bat kilat pathai kubor halor ka kubor bamdan nongrim bala penmi de ka kunhun rengai bala jer kerteng elade Legal Rights Observatory LRO kabala pharep ya ka seng kisamla pule bat ya ka wei kanyam baki don kti haka kampen huri hura ha temple ha Mahadev Kola apa Shillong hakani ka tayo. Uba polling do ulakan tat mardor ya kani ka jingkeno bat ula ong ba kani ka seng rengai kala penpau ya ka jing thmu jongka ban penyasyun para briu hakani ka jela ka ba syongsuk syongsan. Ula ong badai ban husiar ya kum kini ki kenhun ki bat thmu ban pentho bria ya ka jing bha jongkani ka jela bat kinong syongshnong ki badon haka. Ulaong ru bakani ka kunhun kala pendon kami ki social media ban penpriang ya ki khubor ki bamdon nongrim ulaong ru ba ki bor jangkaan kila tip ayu ban le halor kani ka kam points viewpoints across without listening to the counter viewpoint, and probably this will call for another session, another intervention, but I'm happy that today we are here to benefit and to reach out to those with the challenges of being hearing impaired. But again, let us also remind ourselves that with all disabilities, as the Commissioner had mentioned, there are 21 identified disabilities. But again, there is this saying that the greatest sailors in this world have always come out from the stormiest of seas. That's why we had somebody like Beethoven, who gradually lost his hearing, but composed some of the best known pieces of classical music. It becomes a challenge to all of us who have all our senses and abilities intact to always feel grateful and express our gratitude to God by being His instruments while here on earth. I also read about this, one of the best orators on earth, Demosthenes, was born in ancient Greece. He became one of the greatest orators of his time while having a major speech challenge. He was always struggling to articulate himself, so he would go down to the beach and collect pebbles, and he would then use those pebbles, juggle them in his mouth until his ability to speak could improve. And later on, whenever he spoke, the entire hall would turn silent and everybody could hear him.
We have heard the beautiful piece of music rendered by our friends. Mai kumlei parlok ruai yaitu kecil ruai kepada nalat tua temu mak samla nanget ki perengga jing guna ke jongpi pi lalak ban bermikat tu bat berkenal ipi bat hilang và khi kenu ke bo play penduk no beliau bo iPad atau galian. Whenever somebody suffers from a deficiency that is physically noticeable, God always gives them something else in return. I do not know if you have heard or seen Tony Melendez. You can watch him on YouTube. Tony Melendez was born without arms, without his hands. And so he played the guitar using his feet. And he had Pope John Paul II in his audience. So I would like to emphasize here that when you reach out to those with disabilities, do that not with a sense of treating them as people with less abilities or with disabilities, but more out of empathy, more out of compassion. Because we are living in a world that is running short of empathy, compassion, and love. And I walk and die down in RMP Riba ipai me Riba la ke tu play Ban pe ya pai na long Men sim trong a dislay Dei tang men sim shin ra Và khen chi me ban kni Kinh thét ya pa Na tư sim ka jing jot Na ka mi ba fin ya Kiriu iri shisha Kirang kisai nam jam Buwan kinang kedup yan yang timay Kale long spa Andala sur malam Ya kidus bay rupang Jingya tibem kindi Nang rimban syakala Riba ilipai may Riba lager kuplay Bantay ya panunong Mensim chung agaslay Di tao mensim shinrang Bang ken chi me ban kni Gilda ya pa Nagar sim ka jingjon Nagami pasin ya nakaliang ke jonga bat kunjuk nakaliang jong ke sorkar ni penrem ya kani ke statement ke bami nakani ke kenuhun LRO ke ba kapau bakadai ke jing persang ban penki ban penki wen bat kemar jimut ya pai ba bat kunjuk ban ra ya ke image ke basnio na ke bentar ke state ke jongi ti ngai i ba ki jing kentok ki long ki ba klem nong rim ki bam chongnia bat ki ba klem ke jing kit klik bat kini kedai ke jing pendan kam bakla ya ke media namba kinyo ban penki wen bat pen chongshit ya ki pai ba ki ban ki pat ki jela persya ya kisenyam bat ya kijat mendru trairi jong kini kari bat jela ke jong
U District Magistrate East and West District ulah hukum ya baro kidukan dedo hakani ke district makin le khoj ya kidukan da kabatap ker jarnar bat bandumwa pathar pen I sajmet ya kido kendang hadukan jengki. Kinong dedo kidei ban yada yala kamar da kabatap deki jan kiba khoj pan laj na upumpum bat na kajing bia phongrai jengki kanyong. U District Magistrate da kani ka hukum ula board renti ka hukum joka Meghalaya High Court nado usnam arhajar arphwe la batharu ekinong oddo bakin dale tibreu amban le tomet yaki marat hakapor baki penyap shodo yaki kumjoru la batha shikinong rijingri ban sumar khoj yaki sambat yaki saudong saukun habakit baba yaki jingri shayau shahat amde ban le tomet yaki U District Magistrate ulah kentu balada don manu ban shemjing ban bud ikini ki hukum kin ya kendu yaki bor district ki bapet bat khmi ya kani kakam. Karbarang yad nakasurak banjam ya kajingking umlipoy. Kaway ka truck dumper kabakit siap kala no jram sawa bakadaw balakya palan. Kajingking ding hagani kawa kala dukut tubuk. Na pedeng barkani ka truck kala ang beneng bat pet klur hakaporsi. Kinoyalam seng Neutrab Youth Council HYC Lai Lengdo Circle mar kilalit ya kundu yau ADC West Khasi Hills District rengkat ke jing tho ban kerpa de ki bor district ban maramot kloilan ya kani ke jingking umlipoy banumbu ikinong let nong wan na kani ka surok haki jing bat sakut lut ki kam ki jam kani ke jingking kala dekut haka arphun riu terigu naitung kasurok na kani ke jingking kapoi shanong kasen kasnong kabadon harut kasurok ba shilong dong ston kabapnya so bon teli kisnong hakani kathan kani kathan kapenmi de ki pau 1000 ton upiskot hakani ka ayom laud ba la daslemban maramot ya kani ke jingking ka jing khai jhur na kini kisnong kan sab namar amlap shu e ka dor kamur ka biang hayau hahat Kaseng HYC kelak kerpat eki bor district bat PWD ban pendap nok loy kenang baka kayi pateng kalit kawan jiki pat ba kanum thut bon sngi. Abia, ini nak kalian ke HYC mau petani ni, Iwan hanya lengkap bagi jenis sumbangan General Secretary, supaya Iwan tiba indo, Iwan hanya ha DC ban kerpat, lemar gajing ikut nak jong ketika jingking sampai umlipoy, warlang ini itu untuk beri DC ringi lah, ia ban untuk padi besar swear. Nagal yang jog iruk yang main sa le ke ban kam ban kloi ne kam dan nomor kate ke jingking kala kot menen jami te kumki paj ban snong dan kam ki ta ke jing maramot kam kloi nomor ki kena school ki marap ki bang ikit nang te nasional pas sakot kata jing jar te nagal yang jumi ga seng kwa ba ken kam simkian kam makan pentulan makan pensuk yang ini kum pada Uba nevasan nongse ulayap hasan maria tengkha usainar elektrik baklan bor high tension line ubala dekut barpar hasurok uni urang ba udang mi na umdan banlet sha syaken kadba udang ya halenti dekat tuk hakapor arbaje janmit ula sha kan tha hauni usainar elektrik ubala dekut barpar hasurok hakani ka sing ka soin beneng kala slap jurbha hakani ka than
Kibahiying hasam jong uni orang ba kila penremjur ya ka jing torti jong ki bor jong ka MEECL bat kinong tre jong ka kibam syam lapatiaw ya ka jing u jong kinong yalam shnong ban pomno ya ki dieng bat ki sit kibaya tungku bat ki sainar elektrik hasilenter jong ka ni ka surok. Lakit ya ka met yap jong uni orang ba sa hospital ban pendap ya ka postmortem. 4 laban tip laki bahiying kila ujor first information report na em halor ka ni ka jingja. Hoy nakaliang ka jong aru marka ngadai bahing jong ini I klat don ha kene kabenta en ngaru nga iba kajingjia kajing bombiang jong kinong pej ya kene ka misel kajing trek truti kajongki ba kasa wanja kamne namar ba ki ding gisik ki ba ide ban penpengat bakanang bakan like kan nom kata ya ki nong lek wan rei don haduk menta ki ba hakini ki ski lek ki ba la penpengat ya ki nanti bayat jong kene kaya like ngata hina kalian ka jonga ngadei u ban sain tu nongse de bahing jong ini ne version nongse to nakaliang jonga kum rumah senong hapo jong ka senong umseken badai ru penroi lang sila nak senong umseken nakaliang jungi kiba dei ginang senong hagane ka dong ba kathang ni perem juri ka MSCB ka badai pej abdei bat kene ka jinsai la ne ka lai ni nakaliang jungi kiba don hagane ka dong bat karya ni sem sibun ke jinstom bat jinjar na marman lagoi kipor nakaliang jungi kum ginang lam senong ni lek ban kerpat ni lek bu jinthol ne ujor sya office na nakaliang jung office kam simkia ban angni ketiau berdep ro nakaliang ka senjuk jungi ngila persang ban lek mi hak office jungki nam ta ban pan jinsai hak ke nungrim ban nakaliang jungki kemla ban penkhoj lane ban le bhai ka lan jung di ki wiring debat ki lan nam ta ki wire ba wire udon hapo jong ki krumding le krumsik ka bu jing yangi kum ki nong lek nang wan kala mar ba kadai nak ta kadau ba kane garu ka jinjak la jana mar ba i ba usik udon hapo jong usainar de ta kadau ba usainar bat kutno bat la don ni ke jinjak kum kene tenang liang jungi ki ba don hagane ka thang bat ka dong ka yang i prem juri ya kene ka kom trikam na ka liang jong ki de pe na ka liang jong laimen bat na ka liang jong ka office jong MCB na mar ba kim sim kya ya ka jing kerpat jong i kum ki nong lam bat kum ju na ka liang ki seng bat kum ju na ka liang jong ki ba ki ba don hagane ka dong bat ka thang na mar ba na ka liang jungi na wei por se wei por ngala kerpat om dei tang hagani ki lain bendai ki meng lain dei wat habdei bat ki lain hapo jong ki sinong ki thau jungi ro kan nong la dep ban kerpat nam ta ban yo jirap habdei bat ki pus ki ba bor ki pus ha ki sinong jungi ki la don ki balat kut sudah rei om don wei ro ba na kaliang jungi kum ki nong ilam hapo jong ka sinong ke ba ngila ban yo ka jirap dan ngi sikmat ki kerpat ya ka office bakan simkia like bagini ki jinja nang ni sikmat kinja kumne sikumne ta ka de ki jing kerpat ka ju por bat ka ju por ro long ni kerpat ya ki pra betri lang nang ni sikmat ba in simkia ini kam khanang ban kaliang ju office ru kin sim ki kit kli nam ta ban pembit biang namar bang like bakan ja ka jinja ku susi nang ni sikmat ta tang ni kin tin khuble sibun ta ha be bat kan ni ka jinja ha misel nang liang jungi ni la de ban pentip ta liang USD nakaliang jong office ki jawab gelong ba piong insa kade ki jingja accident tengi nomla ban batai kata kade jong nakaliang juki de nakaliang juki nong sukum no nakaliang jungi ki ba de ki nong sung sunong lane ki bede ki bhai ngasem jong ne ubreu ngi bu ko jing kerpat habde bat ka office bakin subha ban pej bat khmi nam ta ban no jirap de ki no kilat ne ki lenti namar ba kum ki ne ki jinja umde ki ba nakaliang june ubreu kwa andai kade ki jinja ka ba ja accident nakaliang ka jing trei turti nakaliang jong ka ne office ta kade ki jing thok bar ju por kade ki jing kerpat
toh habedi bat kene ka jinja he kene namar ba ka jitre torti ka jungki kana kaliang jungi ki ba hai ngasem jong ne uba langat kene ka pot te hadu ba kene ka jinja kala sim no ya ka jinjim jong breu kana kaliang ka jungi ni kerpat ya kene ka office ka bri khmi ablong ka MECL ba ka dewan siu ya ka bai lusan mar ka jindu jungi ya ka jinjim jong ne breu Biang, to na kaliang jungi kum ki nong ilam hapo jong ka sinong ru nang ni sikmat ngin nong sim ya ka jing kli ka ba ngin wat ya gilat kelti na kaliang jing office ba ka don kam nam ta ban no jingrap habde bat ka ne ka jinja habde bat ne ubreu no mar ba ki ba yang sem kila du ya ka wei kam sem breu bat ka ne ru ka dei ka ba jinja accident ka ba amdei ka ba na kaliang jung ubreu kwa ndei ka ba ka jing trei turti na kaliang jong ka ne ka office te na kaliang jungi kum ki nong lam jong ka sinong ru ba ngin nom Syong klik ti nang ni sikmat ngin budin yene kam nang ba nang liang office ru ko kan sim khai yene kam bat nang try yene ging ru ba kin yo ya ka jingrap la galong kat ko ru ko jing ai lan ne ka ba riang lan ne ka ba san abdei ba ken ka jinja Ki Borsen Shar ka Southwest Garo Hills District kila penlong ya ka jingelang ya mir jingmut halor ka phang ban rakhi ya ka jingdap nyau pusan snem ka jinglain lu juga ri India ya kani ka jingra khela ai kerteng da ka azadi ka Amrit Mahotsav ban rakhi habaro ka wei kari ya ka jingelang perkhat kam la penyai da UDC RP Marak ubala bati kam haman la ka wei pakawei ka tenat prekam jaga sorkar jela ki badan hakani ka district Ulakan turu eki officer hagi district office bakin penkre bat shim banta ya kani ka jingle kemen da ka jing shongshit bat jing janai. Haka pendeng umyong second division football league tournament kabadang yad hamairang ka pendeng nongbri SC kala kerthiau ya ka kenchi SSCC da ka shiko lanot. Katba ka jinga kun hapedeng ka umwi sub SC bat ka nong SC kala kut da ka bayakan. Pada kitu ki kuboy na poy siya kapakot, tak hado bangin dia siyang biyang kublay sibon.